Assalamu alaikum urmatlı YouTube görüşçüler. Urmatlı Qadam Jay жаңылыктары YouTube kanalının kattaluvchilari, amansizlarmi? Men bugun sizlarga bir yaxshi bir video chiqarayın dedim. Esingizlerde bolsa bundağı murdagı bir videolarimda oşol Aqtoqtu Abdujabbar Hajının Aqtoqtu degan mına darılık qasiyeti var giyasini şu mömen qasiyeti turalı, oşonun koldanışı turalı qaysi sorularga şifa bolot, oşol kişinin süylep bergenini çıkargan elek. Hazır emi oşonu videoga koygandan keyin Kırgızstan boyunca başka oblastlardan, regionlardan şunu koldanış yolunu süraşıp atat. Men oşonu hazır uyumda körseteyin dep çeştim sizlerge. Mına şu Mınaki urmatlı görüşçüler, mına şu körüp turganыңыздар Aqtoqtu dep aytılat keyin. Bunu Ibn Sina, oşol medisinanın atası bolgan Ibn Sina'nın kitaplarında, men Türkü özbekçesini okudum, Tülkü Mayagı dep aytılat keyin. Orusçatını жақсы bilbeyim atalışını. Şol Abdujabbar Hajının aytısı boyunca uşuldan 11 dana alıp 11 danasını alıp bununday soku, mende jıgaç soku, har kimde har qanday boluşu mümkün. Bulda alüminiy sokular var, josa bir temir idişke, har qanday idişke salıp ele 11 danasını maydalayt ekensizler, jançat ekensizler. Buna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bunaki 11 danasını saldık. Demek şunu jengil maydalap koyasızlar. Köp ezip taştın keregi yok. Bunday bütün bolğondan göre maydalanıp tursa boldu ekan. Mınaki sokuda jançıp uşunday çömüç, josu temir bir idişke, emalirivini idişke ve kaynatış mümkün bolğan idişke salasızlar. Bunun içinden bunun da uruqtары çıgat. Mınaki uruqtары. Uruqtары Kudaydın kudreti menen böyröktün formasında eken. Oşonduktan uşul böyrökö şifa bolot degeni uşul okşoyt. Mınaki uruqtары menen, tышkı kabıgı menen uşunday barısını şu idişke salıp estikesini ajıratpay ele salasızlar. Ekinçisi de mınaki kadimkidey ele yerlerde ösken, arıqtardı boyda ösken büldürkön. Mınaki büldürköndün tamırlarını alıp şimdi kırkıp çıgasızlar. Bir gana tamırları. Tamırlarını alıp alabız. Mınaki büldürköndün tamırını aldık. Basıp dur. Mınaki büldürköndü tamırını kırkıp aldık. Жақсылы көрініп отат окшойт. 1 2 3 4 5 6 dana. 6 dana boluptur mende. Şunu idişke salıp durup emi toprak bolot, jaman bolot, kir bolot bir qatar suv menen tazalap jууп taştaysızlar. Muzdaq suda jууп turup ıslık suda biraz çayıp koysanızlar ham bolot. Birok qaynayt bol. Şol laylarını, jaman layqalarini ketiriş üçün jууп taşladım.
Дагы бир жолу чайып коелук. Чайкап, мынакей таптаза болду. Мынакей таптаза болду. Калганын процесси кайнаганда өзү тазаланып чыгат. Мен муздак сууда эле чайдым. Эми ушул турушта эле мынакей салдык. Жанагы ак токту деген майдаланганды, мынакей майдаланган. Дагы салабыз. 11 дана. Экөөнү бир идишке чогултуруп салдык. Мынакей бул жерде бүлдүркөндүн тамыры жана ак токту бар. Эми мындай 1 литрлик банкада мынакей 1 литр суу куясыздар өлчөп. Мынакей 1 литр сууду алдым. Мен ушуга куюп атам мынакей. Мынакей 1 литрди ушу сууга койдум. Бул эми менин идишим мындай толуп калды. Сиздер чукурраак идишке кылсаңыздар жакшы болот экен. Мен дагы азыр башка идишке. Азыр 15 мүнөт кайнатабыз. Кайнат ысышка кеп калды. Мынакей мына кайнап чыкты. Кайнап чыгып бир аз суугандан кийин сүзүп атабыз эми. Ушинтип сүзгүчтөн өткүзүп аласыздар. Кайра дагы бир жолу кайнатып койсоңуздар болот, зыян кылбайт. Мына ушундай көк чайдай болуп чыгат мынакей. Азыр мен жарыкка чыктым, жарыгыраак көрүнүп, кайсында көрүнөт. Мына көк чайдай болуп чыгат экен. Ушудан азыр куюп көрсөтөм. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул ак токтуну 11 дана алып, ага бир 5-6 дана бүлдүркөндүн тамырын кыркып, аны чайкап, аны экөөнү бирге идишке салып, ак токтун жанчылгандан кийин кайнатасыздар. Кайнаткандан кийин сүзүп аласыздар. Сүзүп алгандан кийин даяр болгон ошол дарылык касиети бар ушундай чайды бир чай куюм, пиалада жарым пиала болот экен. Эми ушунчалык чай куюп ичебиз да, ошол бир чай куюмдан эрте менен түшкү тамактанууда, анан кечке ичесиздер. Бул бөйрөккө суук өткөн, бөйрөгү оораган, айрыкча аксакал кишилердин, чоң кишилердин сейдиги тутугуп калат, баягы мачасы жүрбөй калып, сейдиги жүрбөй калып, ошолорго өтө сонун пайдасы бар экен. Мочегонный касиети бар экен да, мындайча айтканда, сейдик айдап чыгуучу. Эми ошол аксакал 94-гө, 96-га кирип өттү. Канча жыл ошол өзү теңди аксакалдарды баарына ушул дарылык касиети бар түлкү маягы дейт экен, ак токту. Мунун да талааларда өскөн видеосунда азыр чыгарамын, кошуп коямын. Өзүңүздөр жерлерде, алыскы жайлоолордо, талааларда ошол ак токту деген болот экен. Ошону терип алып келип үйгө сактап койсоңуздар дагы болот. Ошол бир куюмдан ичип шифа табыңыздар.
Эми ошону кантип колдонуш жолдорун айтып койгула дегениге мен ошо бир катар видео кылып көрсөттүм. Шифа Алладан себепчи болсун.